I pozdrav ljudi, evo nas Muki Kešo. Pokažat ću vam jedan tutorial kako napraviti vrata pod zemljom, kako na zemlji, eto. Tako, da kažem, vidite jedem. Idemo play i idete na kreativni. Ja sam otišao na kreativni. Ja sam izgradio to, tada se samo, ovako, samo, potreban vam je jedan ovaj kamen, ova zemlja, ljepljivi kamen, crveni kamen, jedna ručica i dirt. Eto što nam je potrebno. Vidite što treba tu uraditi. Ovako. Kopate u dubinu 3, isto tako ovdje. I ovdje samo ovako ravno isto 3 i onda nemojte onda dole. I sve to fino spojite. Ovaj sa ovim ljepljivim gornjim i donjim. I sa ovim spojite ovako i spojite. I onda hop, možete zatvarati. Sada su zatvorena i ovo fino sakrijete. I sklonite ovu ručicu, sakrijete. I onda samo vi prokopate. Hop, tik, i onda dođete do ovoga, hop. Se zatvorate i opet kad krenete negdje tu stavite zemlju i neće vam se vidjeti u kamen gdje stavite. Onda ćete, kad napravite to, imat ćete problema sa ovim ovdje. Vidjet će se ovako i svaki će misliti, a to su tajna vrata, moramo ovdje kopat da bi vidio. Samo tu uradite. I eto, sklonite sve gore i zatonuna kad bude ovako. I vidite, evo kao što je gore. Nije tu, gore na ovoj planini. Eto, to je to što se tiče ovog tutoriala. Nadam se da vam se svidlo, ako vam se svidlo, obavezno bacite like. I bacite subscribe. Kako ne propustili ni jedan moj video. To je to što se tiče ovog tutoriala. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao!